Ratu sang Narayana inggih pinih riyin atur pemaksaman titian majeng ring linggih ide Sang Hyang Widiwasa ring ide Yang Aji Saraswati naler ide Sang Mapragaya Narayana Aksye raris titian sane nagingin galah melarapan antuk tetembangan sekarali nenten lali titian ngad pada ring linggih hidup mangdoledang nodio daging pangubaktin titian mugi ratu mami caya wangkah cumangkah pedewekan titiang banget ngelungsur keledangan Ratu Betara sareng sami mandoledang mapi nugre ngicen waru nugrahe wanugrahan maka suci mawit sangkaning keledangan Ratu Betara sareng sami ngicen waru nugrahe sane dahat pingit dahating suci pisan maka bekal tangon sangkaning ware nugrahan palungguh Betara ring pedewekan titiang wenten raris angen titiang suluh gegalangan wenten raris titiang angen titi pengancan rikalune maurip ring jagat sekalune ya dan ketibe bayo kewo wantah mawit sangkaning ketunayan pedewekan titiang urun titiang raris ngojah daging sastrone dumada titiang nenten kekenian tuk upodrawe dene aditya urun pangka
tekening pedewekan sane kalintang tune belum kuyakti pedewekan titiang nanging urun prasangge pangkah cumangkah pedewekan titiang ngondag gitu amareng gore urun prasangge pedewekan titiang nulat pengargeni desa meraga luweh mau tamu midarto yang minekadi pekardin ide melarapan untuk ketamaan sekar alid mordan ipun Ian makadi bantang carita sane aturan titiang kanyakan mangkin boyoliang wantah sane mabantang asur medoyadnya nenten wenten liang lantur sembah baktin titiang inggih ne mangkin unagan titiang makadi daging pangubakti sembah baktin titiang remasinuhun amaka yogi banget titiang nyewi angani desa meraga luwihing utama ide sang meraga mahoyogi sane dahating luwih ida seribu kawan biasa makadi pesengani desa meraga yogi utama punika boyolian wantah mepesengan ide begawan biasa naler ketah kasinanggo Sri duwe puyane makadi pesengan idene sang pulang sastra suci wantah mapewiwit sangkaning keutamaan ide sang meraga yogi Kresna dwi peyana punika sane sampun meresidoyan mupulang punika daging-daging sastrone
asto dasawa parwanami ian mekading pekarden ide Kresna duwe poyana punika sanes sampun kasubring jagate mekatah punika plekutus parwa sane kewastane aste dasa parwa magido Mijang taksu banget raris titiang ngelungsur ke ledangan ide begawan biasa mangdo ledang ide ngicen pas wece warono graha dan ketiapan mawit sangkaning titiang langgah langyana urun ngojah mekadi pekarden itu dumadak titiang nenten kekenen tulah pamidi ya Siddha purna manggih santi wantah sangkaning keledangan ide begawan biasa ngicen panugraha mewastu side raris memargi antar side memangihin santi nek nike ngajegang sastra agama dumadik raris presido aja kukuh rauhing kewekasan ngajegang seni budaya ngajegang daging sastra nesane kelintang mau tamu melarapan nantuk tetembangan sekar alit puniki ya